Hello, good afternoon. Ngarang nahan haitare ko nahan do Indian political historical background do tawgre khara ahamba part haitare ko ahamba part ta tawgre ahamba part to kitang ningjing abada koigi regulating act tawgre ko regulating act ta koigi kanogi governor general of Bengal dagi governor general of Bengal ko adagi private yahangidaba court of directors senggiba adagi supreme court senggiba adagi centralization sida haugiba ko ningjing haidi habet revision la ini ko adagi certain may act amul ai habidi ngasagi kanodagi kanogi regulating act to khara semdoknaba like supreme court gi power da hemalena exemption khara piba adagi haidi british sigi supreme court sidi british ki supreme court neba british macha ga layeng naba haidi british macha ga yengsanaba ko aduduga adudaida akoi india macha gi di personal law tongana thamba ko adagi pitch india act la pitch india act sina kadawga hara kanda akoigi british possession ena laukthokpa adagi company ga crown gi tongan ba habidi company se kanai makhada lehenba court of directors ki makhada company se court of sigi director of companies mayam ji court of directors ki makhada lehenba haitara ko british aduga court of directors na british ta aidi british parliament ta kano piba aduga regulating act aidi regulating act 1773 laire tiga charter act sidra charter act 1793 dana amuk ngasagi 20 years extension do sidagi start tawba hogiba Cornwallis ki magi overriding power ko adigi mana judiciary ga executive ga separation tawgiba adu tawgibadagi kadawba judiciary ga supreme court ki magi CIC asagi kanogi supreme court ki chief justice of supreme court to magi kanodagi council dagi adi governor general ki council dagi tanthokiba ko adagi charter act 1813 lae the sovereignty of the crown hadi ngasagi sovereignty of the crown di sida british parliament da sangam british parliament sanghangidre kanada sigi court of directors to direct crown ni makhada lakre habadi board of controls ana ama thadarakre board of controls dagi mathang hadi kano lakre board of control adagi sista trade monopoly lae western education lae ko western education je lakna ba paisa thada na ba education paisa thada na ba local tax praja myam di khom hogre charter act 1833 mu lae adu central di governor general of Bengal se governor general of India kaugre ko company se pura administrative body ema oigre ko civil services sidadi attempt di tawi du fail oi ko fail oi bane maram oraga koigi masda Macaulay committee na masemi Macaulay committee tana maram orakanda koigi asagi civil service to mathangi Indian charter act ta Macaulay committee sina maram orakanda civil service to semi ko adudagi sida Indian legislative council ama hapchangre Indian legislative council sina maram orakanda koigi kari dawra harakanda governor general gi makhada ko governor general of India ki makhada koigi council se Indian legislative council se hapchangre ko Indian legislative council se aduduna Indian legislative council sina kari warani legislature purani aduga governor general ga magi council leidoni ko CJ bo ko executive council ko doni ko executive council sina magi executive ki tabak tawan adumaina tongaina khaidokre ko adugo ko horizontal power sharing haraga su khangnai ko adagi first civil service examination se 1854 tawgre next la is kino 1858 government of India act 1858 masi lakpagi history do haizarange government of India 1858 lakpagi se ko lakpagi history hai taragadi government of India act lakchingai da koina company je koigi crown rule hai tare ko crown rules ki makhada
sigi mamanga korang makada laigrabniko adudo haidi anytime ngasagi kano dasu trade monopoly me pigidana ko adugi anytime trade monopoly du kathat pe yagrabane ko aduga anytime sovereign body na haidi law na bagi ya na bagi mo law ba ya bagi mo na laigrabane haidi anytime trade monopoly du kathat pa na ko adugi trade monopoly kathat pa do kaidoge hara kan ma se marana ma pishal laga kathat ke na laijabane ko trade monopoly trading have a pot ngasai administration have a pot se na trading monopoly di kathat kare ko but administration do kara pira leidana company da madu do kathat na bagi da magta mase kari maran pizike company da kari maran pizike na laijabane madu bu koigi maral biba ma thol maran biba abam thole 1857 gi kari sipoi mutiny ko 1857 gi sipoi mutiny do thole aduna sipoi mutiny duna maram orakanda kadauga harakanda british ki crown masi je nangi marani ko company gi marani company nang soibani companies ki fault ni aduna ko india have se asu khogi di maman tangraba lamni india is very important ko to the british government gi magi revenue ka revenue am sauna aduna season na company nang thola mina government of india aina 1857 ma tu government of india aina ma thola kanda ka dore hara kanda di sesta company je lok thokre mana company je mai company gi administration in here mai gi journey lower ko there is a company gi administration do ado hapet company gi administration do hapet ningjing ong ko karawai dige horo khibun hai company se 1600 adai dige horo khibun ko 1600 royal charter ma pass oraga koi india da trade to ba yare haina ayaba pigibini ko 1600 ta royal charter ma sign toraga canada to east india company di ana royal charter ma sign torakanda company se india da trade to ba yare haina 1600 ta haigibini adagi 1757 da koigi place haitare battle of place ko battle of place se thoe battle of place na maram orakanda koigi kari ngasai trading torambadagi kari da change togre trading torambadagi trade tagi kari da change togre trade change to koigi politics da change togre adagi amo 1765 ta battle of buxar gi matung ina kadawge hara kanda moje diwani right abadi diwani tax lobodo adu yare revenue yare battle of buxar gi matung 1765 ta adagi ngasai gi 1773 do lakpane 73 da de regulating act to lere ko ade regulating yan dane regulating act sa regulating act ka dawa company se magi masakak pa hawra sidagi company se kano torambadagi ngasai gi supreme court ama adi supreme court kaling halaga supreme court sina yengsan ba hawgre canada governor general of bengal de thara kanda ko governor general of bengal de thara kanda supreme court na yengsan ba hawgre ko governor general governor general of bengal and also ngasai gi sigi regulating act sida mathang adi centralization du sidagi hawgidoini ko adagi mo kali dore 1781 da pitch india act ki matung ina masida sumai masakak to ni ko pitch india act ta su kai mai yengsanaba ngasai governor general of bengal do katani yengba yadre haidana pitch india act sida su amu dual oina habidi dual control haidi board of control ama hapsalaga dual control to hongidana ko dual control to holle haidi board of control sa hapsalaga ngasai kano board of directors le madagi board of control am so hapsalaga duduga moi ani shuhan gre ko board kano haidi yengsen beze pitch india ek matungina adagi 1793 da or 1793 dagi
kaya haini kano box se hai tare 1793 dagina 1813 box se si council Indian Council Act ke duni ko Indian Council Act su mathang haidi trade monopoly do trade monopoly sum kak thale dana ko trade monopoly kamai kak thale trade monopoly ma da trade monopoly do pura ka ko adu ga sa ga kano ga khatang yom ba ya le dana adu dune trade monopoly pura ka adu ga trade monopoly le ram do sa ga khatang ga ya ram do next 1813 da pura pungka ka ko trade monopoly ka pa adu ga ngasai gi plus 20 years adum hap haidi magi trade monopoly da haidi magi sasan se 20 years hangalaga adum thamidne Indian Council Act ta ko adu ga ngasai gi 1833 sigeng mama da tawgibedo se 1833 da su koi kadore hara kanda haidi administrative body amani kam na maze lauthokibedo 1833 da administrative body ne atai kem yaudre administrative body degi hendre na adega 1853 da magi civil service link kalaga 1853 da civil service of India link kalaga mai mating pangnaba administrator mating pangnaba hena kano tawsangare help hai tare ko help tawnaba ko aduga last ta 1858 ta kadoba completely remove natra hadi crown na mahut chingre crown remove ko is India company gi magi journey je sida lore ko 1858 ta duni sis ni is India company gi journey ni ko is India company gi journey ni ko adona sisi khangalo ko aduga sida loigre hadi company gi administration loire sida double government ama hape double government se kaino hara kanda ngasai gi governor general of kano Bengal orambado governor general da kaida change togre viceroy da change togre ko adona viceroy ne magi kano lai ko hadi viceroy da executive council lai ko execution tawnaba hadi sise ngasai gi Indian civil service kango dune ko Indian civil service ko adu dune viceroy ne tawraga maina executive ki thabak si tawgre governor general of Bengal aduga viceroy ne tawraga ko aduga edi double government do sista lawthokre mangon da loi sinagre adi viceroy jana executive ka chalaga kano ju tawre and also legislative functions mana tawre legislative functions direct government se kadoba governor general of Bengal na direct paire aduga secretary of state se London da based over London da secretary of state se kadi doge hara kanda cabinet ki top officer ne ko cabinet minister gumane hariba cabinet minister secretary of state se sigi makhada koina magi assistant hai tare ko assistant adi mabu mating pangna assistant aina koina council of India aina anowa ma seme ko new edition ko sigi council of India se magi 15 members lai ko 15 members lai aduga sigi council of India na mana help tawdini ko assistant tawdini sta secretary of state the secretary of state sina kadoba viceroy se yeng sandoini secretary of state na kadoba British pass tawrpa law kari kara da secretary of state na harak toini baidi paw pidok petition tawdoni mana London da koi India gi oiba kari haidi India gi oiba awaba nungaiba mayam da London da tamdoini secretary of state sina ko mana puthok pusin tawdoni ba pawse ko haidi crown gi makhada ni ko loi la ise crown gi makhada ka dore viceroy natraga governor general of Bengal is responsible to the crown responsible crown haiba gai do man in the yaroi ba sta governor general of Bengal se or viceroy sai ta viceroy se crown gi kano de India adu duga ka dawe crown na taba crown British ki parliament ki through de gi ka dawe parliament ki through de gi ngasai gi SOS lani yung ko in British na tawise British na Britain le
ko Britain lere Britain an to ri kaino crown na just magi keno gi hetu ni ko adagi sis na parliament le ko parliament le aduga crown sina kadoga hara kanda crown sina kari control torani ngasai gi viceroy se ko parliament sina kari control torani SOS sai gi secretary of state se ko aduduna aidi company na lo passion gre magi kano executive legislature ko adu man the law passion gre ko adu ni ko man sila haning se ko adagi ngasai gi kadoga hara kanda tasemagi disi gi secretary of state se secretary of state ke magi function je kaino hang tar ga dina kay ko secretary of state se id asemai di london da bet to ni cabinet officer ni natra cabinet officer or mina london da di maze kaditorani maze law making ne legislature ne london da ko legislature ne adubu maze india da la ko matam da di if he comes to india haidi madi india da la ni mana law du semrani india da la ni aduga executive omo ore executive haidi kano gi mating pa ga governor general of india the governor general of indian sorry governor general of bengal na te ko sise governor general of bengal na te governor general of india ho idam ko sorry governor general of india is viceroy on gena viceroy se the secretary of state na india da lere india secretary of state na india da lere matam di executive kaune executive kanagi viceroy adi viceroy gi mating pangbe adi thabak taw mi oidoine ko aduga secretary of state ta kanana mating pangne ba council of state na mating pangne sibokta britain macha ngatani ko india macha amu ho yaudri sibokta uji pawda india macha yawrapagi adi mami amta udri adudugi india macha yawdabagi amuk saw hogalani ko yengsibako haidi ngasagi india saigi sigi sipoi mituni thokrise my main problem je kaino ara gandi 1857 da main problem je kaino ara gadi koigi india macha se governance se yawdabni india gi maram da khangdabani haidi aduna need for india india gi maram da koi khangdaba yadre british macha sing na khalis koi india gi maram da khangdaba yade local oiba india gi elite princess mayam sing se khangdaba yadre aduga magi legislature ji chawthon da yadre ko make the legislature strong straight adi law making body do strong and hanadegi sum strong ore ko governor general india or viceroy se dum strong ore ko adu dubu sida da adi amukena strong ore ba change bo ko kai haini countries masana masaje self rule tawba yana bagi da makta mana the government khala is ko Council of India Act 1861 la next Council of India Act 1861 da kadoga har kanda ngasai si laktingai mamang jada kari lakhi ge do hanam da ngeng ko ka adi ngasai gi ni wat pagi hadi indian masa wat pagi ama adi awaba ma di thena gre dana india masa wat padana india gi masa india se si kari pa me khangda badagi sipoi mitiri thon gre sini bo ko hainari se aduna india se mi am yamanna ge damakta mi am yamanna ge damakta adi india gi representation je pi na bage honamba matamna koi gi decentralization tore decentralization abdi kana ngasai centralization to krai da tawgi 1773 da tawgi ko 1773 dagi 1781 mathang 83 17 18 19 ko adun mathang mayam ma hujiki ek mayam ma pass ogre hujik phawgi se ko council of india act 1861 sidadi kaidoga hara kanda decentralization se sida muk taw hore haidi ahamba phase koigi regulating act de horaga sigi council of act 1858 phawse sisena centralization ne makok to lapuna punjan na honarapa aduga sigi council of india act 1861 dadi british masa ka tara pan ya andre india masa jo khara yahon ji india masa jo train to yahon si haidana decentralization je moida paisa moida power je ya bi da power khara de dum moida khara busy na yana gre ko
ꯑꯗꯣ decentralization se kamain tawge harakanda koigi provincial legislative council linkhatkhre basta provincial legislative council di kaino siong ko aidi akoigi decentralization da tawrise sidesta center haiba ma lere center di kaino viceroy na luchingba kangu ma lere viceroy plus magi council lere ko council di magi council ma bu mating pam mi sing to adegi koigi kaino da provincial ko legislature se anauba in hapsan bane sidesta yo viceroy ga council ga ngasai hydra viceroy ga kadoba viceroy ga si council of india se ga manade ko ngasai gi governor se viceroy lere viceroy se executive function to legislative function to tawe sigi legislative executive function tawe se viceroy na sigi magi chu kaino yaram doine ba aidi magi council yaram doine ko haiba council dana ne executive function to legislative function to tawrise adugi viceroy dugi magi council aidi sigi council sina kadoba sigi provincial legislation kado yongo council sina executive function tawgra ne sina ko this is for executive function sina legislative function ne haidi council sina executive function tawgrani haidi power do khara thinto pai wani na thinto pa meaning legislation gi thabak sina provincial legislature kangu noina tawro ko viceroy ai province ki wera gadi province ki law making body amanoi semjaro ko power do khara thinto pai aduna bu decentralization hare ine ko haidi lamdo yam chawman bani na moina ngata control tawba ngamdabado aduduni ko haidi provincial legislature legislature ano province hapchale kari province hapchale madras hapchale ko and kari koigi kano ka hapchale bombay ka se where ended ko adoga adi taidi atopa adi northwest province kaina punjab kaina ka so hapchale ko adudagi kadore ngasai si council of india excellent ngai da ngasai kari doba lan lama tawgidana 1857 se poimitini si tawma tamda solve tawna hona matam jida koigi solve tawna hona matam jida koigi komba law ko je thuna pass tawninge quickly ko aduduna koigi komba law ko je thuna pass tawna hona matam da kaino sange ba koigi adi ordinance ko mama changi ordinance to thuna pass tawna ba ordinance to thuna pass tawna ge da maksa moije emergency ordinance ama darkar le emergency ordinance haidi lan toro amina law ma phatlang pass tore ma si je kano tawna ba ka haina budu adudo tawba yana ba ge da makta emergency ordinance hari is ko hariba ordinance emergency ordinance ko hariba emergency ordinance se sidai option gimne council of india act 1861 the emergency ordinance kaigino lan yam toin tawrapagi lan yam toin tawra taragadi thuna action da lokat pe anaba act se thuna pass of emergency da pass hoye aduduka maje tha taruk chatkane ko emergency ordinance it lasts for 6 months sorry ko aduga kadoga kana sidagidi chawtho decentralization tawba hawramina chawthorabnina ngasai si chawthore se kaigine ba ngasai india ma siboi mitini tawma matamda need of indian natra indian darkar legi natra indian darkar legi bidina decentralized or indian darkar legi the decentralized tawba pot da mu koi id indian ma sakra zo mu hat tuine id india ma sakra india ma cha chi kamai ha kani har kan ying chi ko kano da nataba koigi non official india sida hapchan doise kaino indian members non official habati kaino har kan da company da yaudaba mi do company da yaudaba mi ni da hat tuise ko adu do indian chu oiba aduga member se ha pe ko
viceroy provincial legislature the niko not in executive to have to executive te mamang hujiki council of India Act 1861 da provincial legislature katang hap ta ngari ko adubu executive ti hap tri executive ti kon hapaka ni ko executive ki di provincial legislature da executive ki mapam lay id kano lay hindi executive ta Indian macha yaw de just IS officer khara khatane ko yaw se ado Indian macha ambu yaw de executive ta di ko adubu kano da di legislature di kamain tore haidi Indian macha hapa hore viceroy ga provincial masai si viceroy gi dasu mai council le gi dro si council su hape province ki su provincial legislature le yaw gi dro adu du su hape ko aduna Indian macha ji hana karai da yaw re ba provincial legislature both viceroy and provincial legislature yaw re Indian macha yaw re ising do karai da na legislature deni executive ta nati ko executive ti India British na dum pairi executive ti British na dum pairi mo shi dai yaw re ise kana no hara ga di ko gi Raja Ram Mohan Roy Raja of Benares ko Raja of Benares Maharaja of Patalia ko adagi Sir Dinkau ko dudme Indian macha si da hap kre ko adagi Indian macha hapak padi ge khoina kari ko ba yare akhoi gi India gi mini representative thara government semba oramnina beginning of representative institution this le hogre de representative habidi kaino ai gi mi thabado Indian macha ma yawramnina Indian mi thaba ga chamana le ko aduduni ko beginning of representative institution this le hogimni ko adudagi akhoi gi shida ama ga walami provincial legislature da provincial legislature hapchale viceroy gi su viceroy council hapchale ko aduduga kadoga hara kanda kogi portfolio system ju sida hara decentralization sida kadoga hara kanda sije portfolio system ni ko portfolio in viceroy portfolio in viceroy gi magi portfolio hai tare portfolio hai bidi sijina war gi khatangi tawgadabani sijina education gi khatangi tawgadabani sijina lai dana council of India Act 1861 makhada portfolio viceroy gi legislature da portfolio system se hogdokhiba ko not in executive ta portfolio system leite executive ti thabak tawnabai khatangi leibani ko aduga provincial legislature dadi sumana portfolio system thakhai bagi mapam leite ko aduga next 1861 da sile yam semto ko 1861 da semto je kai kai no jikido Indian macha che ngasai lan toropani ne India macha che hap ta ba ya dre ni India macha hape ko India macha hapabni na poto chok thok ta ba ya dre ai na provincial legislature jo hape hedi viceroy khatangi viceroy ne magi executive haidi Indian civil service kangu na paiba executive ne legislative function haidi legislature mayam ga legislative function ju viceroy gi manung da torom mayam do madu do kadore decentralized togre haidi thugai gre power do ma mathan paiba ngamdre governor general Bengal mathan the provincial legislature haina thugai gre provincial legislature di kadore province ki magi law making body ama same gre sidai sagi khara leraga amu ko like 1861 sumain torokpasida kano executive system adoni ko provincial legislature the provincial executive system adoni ko adugi su laidoine aduga kari da change tawge ha yong ko ai harake viceroy gidana viceroy jina center ni na khalo viceroy jina center ni magi su kadoba executive council laidoine magi su legislative council laidoine chamana na state id state matam dogi di province ko rena state
state tugisu kadawba koigi legislative council adagi executive council ena leidune bako matam dugi di sigi matam sigi oina di executive legislative council khaktang oina thammeba aduga council of india act ka provincial anadi legislative council je viceroy gi khatangi thammeba ko aduga council of india act 1861 dagi di provincial legislature hapsale province ta provincial legislature hapsale aduga khara leraga magisu viceroy gisu executive ko executive judiciary legal judiciary executive ngasai legislature leidoine ba magisu province kisu executive legislature thola kane matham adaida matham hapsalak toine sisi ai horen kona loirak pagi da amuk sumu gyan dana ba amuk ta ke ko sisi gyan ta da su nadan thammo dogi sida council of india act 1861 da lan horakpa matamda lan do na toreba thabak sing do kam ma thong khang da degi o indian masana luching tara ga di lan ji khangwa ngamni ne indian masa hapchan beje sida hore the lan gi degi ko sisu ko emergency gi sisu emergency ordinance ha pe je kai no lan do lan khang taw torpa matamda law je khang khara thuna semto ga lan je pung phana control to ngam na bai ne be emergency ordinance sida sum ha pe je adagi ngasai india masa ha pa horamni na koina representative haibadi akoi india gi mihutna akoi gi governance tawbodo hogreba not see beginning of representative institution hai haina si representative yawe haidana koi gi vote tawraga khanbadu nate ko vote tawra khanbadu nate nominated ni ko si indian official member hapa ising this non official edi not company gi non official ko aduga indian members hapsale hai this is nominated ni ko not elected nominated tawbane basis ko elected tawbana te ado hapa iding do kai no raja maharaja sir dinkar siguma moi guma nga tane hapchale ise gyan tare ko hapchale idu su karai da hapchale ise both viceroy ga province ke gi legislature da not in executive to the hap te ko legislature da se anima ki su viceroy provincial legislature gi su executive anim viceroy gi su province gi su executive anima leidoini viceroy ga province ke ju legislature animak leidoini but legislature animak ta adum indian masa sa ha pa hogre ko sidege second thing council of india act 1892 live council of india act 1892 sida kadawga ara kanda yam sahi do yo 32 years after 32 years ra kanam oibani ko haidi sai 1861 dagi 1892 line ko around 30 to 31 years ko 31 years 31 years ko adugumba gi matung dani kari gina ma ji matam yam sang changi je hai taragadi akoi gi sida economic reform yam tawe economic reform ai bidi kaino sen thum chawkhat na bakona na ba ai lan tawra abnina moise pen da ba leire hai dana moi da pen da do pha na ba gi da makta railway semba ko adagi matamda da toramise telegraph sidagi hogiba nga tani ko telegraph adagi adotopa irrigation revenue settlement adugumba mayam amju tawi si manung sida ko economic development da ina kok thadare ba ko adagi mo sije la padagi ngasai gi western education mayam like tamami mayam amju la khre dana ko si matam sida adagi sida indian national congress kam kan semgi 1885 to semgi si semak pasidagi demand tawbase moina pa raga demand tawbase yam ti hengala ne ba khamba british age koi si pami na ko haibedi INC na tawra ne ba INC na khwai ha ma da demand tawbase kaino ara kanda akoi indian macha je ngasai mamang da di hap khram ni ko indian macha je amuke na greater number da chalo greater number of indian ko greater participation pami indian macha hena pami ko aduga democracy da su yawning ne ngasai gi yongo legislature law making body da yawre but tawada bu moi question hang ba yaram de sida moi question hang ba yaram de democracy gi da debate da de law making body da yawre aduga parliament da changaga question hang ba khot pa bu yadal taraga di kai kana doino ko yumbi ma phamma ga chamana doini aduna
मोइदसु क्वेश्चन हंगबजे सिदैसे याहन्ना बाइना आदि डेमोक्रेटिक कनो पियु हाइना को डेमोक्रेटिक टूल्स पियु हाइना आदि कनो रिक्वेस्ट ऑफ हौरे डेमोक्रेटिक टूल्स अदुगी डेमोक्रेटिक टूल्स तो अदुदो पीबा हौरअनि को सिदैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ना डिमांड तौरे सिंचे ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियंस को ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियंस ना सिजला एतो को करीदा नन ऑफिशियल मेंबर दने को हजिक ऑफिशियल नन ऑफिशियल मेंबर है कनो कंपनी की अनेक कंपनी की नतबतो कंपनी की नतब हाबदी ब्रिटिश हो बिया को ब्रिटिश हो बिया इंडियन हो बिया अदुबु सिददी नन ऑफिशियल हाइसे कनो आदि ब्रिटिश मसा सिदसु कंपनी दी यावदबा मी लेतना अदुदो ना थबक संग पोय तारगदी मोइदो नन ऑफिशियल हाइबको ऑफिशियल हाइसिना कंपनी दा हाना थबक तोरम पोत सी मतम सिददी कंपनी दा थबक तोरम मीदो अमता लेट्रेबा लेबदी ले होय थबक पूरी बट तबदबु कंपनी मोइदो ऑफिशियल मेंबर ओइना ले बट सिददी नन ऑफिशियल मेंबर हानिना कंपनी दा थबक तोरम नतब इंडियन कनोगी खोगी ईस्ट इंडिया कंपनी दा थबक तोरम नतब ब्रिटिश मसा नत्रगा इंडियन मसा दबो कोन नन ऑफिशियल हाय अदुबु नन सिदा हारिसे कइनो इंक्रीज नंबर ऑफ नन ऑफिशियल इंडियन हारक तारगदी इंडियन मसा को इंडियन मसा नन ऑफिशियल ओबे इंडियन मसा मसिंग जे याम खल्ले ले खुदमैना सेंटर दा कदोबा नॉमिनेटेड इंडियन लेजिस्लेचर नि को सिसे लेजिस्लेचर नि एग्जीक्यूटिव की यावद्री को लेजिस्लेचर नि एग्जीक्यूटिव की यावद्री सेंटर दा मोय ट्राइन थोय त्रा तो मु लेबा मतमदा इंडियन मचा 7 दगिना 8 फावबा से नॉमिनेट तौर हापसल लेबो को इदि सेंटर दा प्रोविंस सु सामाने प्रोविंस सु 8 12 लेबा मनुदा नॉमिनेटेड से 4 दगिना 6 फाव से नॉमिनेटेड तौर इंडियन मेंबर हापसल लेबा को कांग्रेस ना डिमांड तौबदा यारगरे को अदुगा हापसन बजिदा सु खोगी टाइप्स हाइदि डेमोक्रेटिक ओइबा इदि इलेक्शन का तौरे सिदा इनडायरेक्ट इलेक्शन अन हारिसे this is the first time niko in election yaurapase ko first time the indirect election haise kaino vote hadaba se kaino vote hadaba idi vote hadaba se koigi mi praja dana thadaba nataba ko voter na thadaba nataba just university gumba degi kari jo municipalities gumba university ko adegi universities ko adegi municipalities kumbana आइदि खनबा ओइदने आइदि म्युनिसिपालिटी साइज को इंडिया मा चांगा तना प्यालिटीज को इंडिया मा चागोमा दगी जमींदार कोई इंडिया गा नकनबा मीजिंग ना सेलेक्ट तौदोइ नत्रा अदुना इलेक्शन हाइरेने अदो इलेक्शन से इनडायरेक्ट इलेक्शन और इलेक्शन से क्रम दगी स्टार्ट तौगी हारगदि काउंसिल ऑफ इंडिया एक तगी हौगरे कइगिनो मोइसे इंडियन मसा से यामिदना उइजगे हाब इंडिया मसा दि यामिदना अदुना यूनिवर्सिटी म्युनिसिपालिटी जमींदार नोइना खलो हाइना इंडिया मसा हापते हापगे नॉमिनेट तौरगे बट नोइना खलो अन इनडायरेक्ट इलेक्शन से तहन बने ज्ञान तारिको अदु तारगदि वोट आइदि ngसाइगी सेंटर अमसुं प्रोविंस ता ngसाइगी कनो हापसन बसे आइदि इंडियन मसा हापसन बसे इनडायरेक्ट इलेक्शन तौवे आइदि यूनिवर्सिटी गुम्बा म्युनिसिपालिटीज गुम्बा अदुगो जमींदार मुगुबा मोय जिंगसे द तौरको यानिना अदुबु सिदैसे योंग मुनि योंग को टोटल से के मनुंग 7 8 खतनी 16 के मनुंग 7 8 खतनी अदु तारगदि मेजॉरिटी दि काना नोदिबा मेजॉरिटी दि वोट मेजॉरिटी इन वोट को वोट सेंटर एंड पोजीशन जे मेजॉरिटी से काना ओइने ब्रिटिश न ओइने मोइना पांदि दम पालिने अदु इंडियन मचा हापसल हाइजवानी मोइना दम पालिनी मोइना इंडियन मसा नॉमिनेट तौरपदो मसिंग यामहंदे ब्रिटिश मसिंग अदुम यामहल्लेबको अदुदुनि मा हानिगेजको अदगी डेमोक्रेटिक टूल्स ngasai मोइना पियो हाबद डेमोक्रेटिक टूल्स इलेक्शन दा मा जुपिरे इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हल्ले अदुगा करी बजट डिस्कशन दो हल्लेबा अदुबु बोथ हादबदि मु याहंदेको मचिन खार बीस इंडिया के लेजिस्लेचर इंडियन मचा हाचलको सिंचे मोइना डिस्क्रिमिनेशन का तौइको अदुदि आइदि करी मोजे मोट अमोट पम दे लापने खोटपने काय तौबगे अदु बजट डिस्कशन तो बददी वांगांग न बखोन बददी हल्ले बट कदोबा बोथ हादबदि याहंदे अदुगा क्वेश्चन हंगसु याहनग्रे देहेन डेमोक्रेसी दा कदवे पार्लियामेंट ता खनै चैनी नत्रा हाइदि अकाउंटेबिलिटी थिनै हाइदि
amana legislature na executive ta executive na legislature da dumaina amana amada haidi fasana debate tawnai ko natra aduduna democracy se sagalai ne adugi democratic tool do sida so haidi sida yahon bahore ko budget discussion da yahon me vote hada bidi handri mache mache ni ma yaholis ko adegi kadoga hara kanda ngasai gi kari education se kai degi hoge ba education se kano degi hoge ko pitch in sorry sigi charter act kari adi larik tamado hoge bado charter act 1813 degi hoge ko western education se to sida western education se kai degi hoge ba charter act ko charter act 1813 degi hoge sigi charter act 1813 degi hoge ba western education se na maram ora kanda di hojik se mu problem amu lai problem se kaino ara kanda lairi haiba mi masing se yam khale lairi haiba mi masing educated indian man se ko educated indian man se yam khale moina organization yam se me organization se mi se kaino moi gi hingbagi right ta na ba digi kaino ta na ba like organization se karam organization ara kanda puna sarva zanik ko sa kha ko madras maharaja ko mahajana mahajana sabha ko adagi like se tamna ramina newspaper ka se phom hong na newspaper like koi gi si matam ji dagi ni ko hindu lakri do ko adagi times of india ko adagi ando amrita bazar patika ko aduguma newspaper myam am sulai asisina maram ora kanda kadore leader yam thole leader karam thole ko leader educated youth myam thole leader sing se kare kanano hara gadi dada bai naroji ko gopal krishnan gokhale any basin ko bal gangadhar tilak any basin ko sigum moi myam thole council aduna kaidore moi myam jina kaidore lari heba myam jina kaidore hidi lari heba myam jina organization same dana kano toksulak padagi koi gi kai haini unity hadi muslim adagi indian national congress ki manung dani ko muslim kari kras loi chap mana gidore na khali british na adoi taragadi british na khalai se adoi taradi moije communally khara divide and rule sanadaba yadre haina khali divide and rule ko divide and rule sanadaba yadre na moije khali ko divide and rule do adu sananaba gi damak ta kadore har kanda ihan han ba step se sida ida hun gre moyon ko lare ba yam khale masi matam sida lare ba yam khala padagi masi moise unity le gitare haina divide and rule sanare divide and rule se kwa ha ba step se kaino separate electorate piba muslim gi interest group ai su sai gi kano kangu duni ko muslim kangu adagi moigi sigumba phangba yaba adi britain macha dugum european macha sing sisu kadore har kana separate electorate phangba hore ko aduga separate electorate phangba hore sibidi yarni ko separate electorate phangbai maram sisu yarni ko hadi ngasai gi communal oiba adi mi du singkala mina divide and rule tawba yana bagi damakani ko adagi amo kadoga har kanda moise sigi leader sing se tasena moi kaino pami dewan ko koigi executive ta thabak tawba su pami moi se hadi sorry dewan ne moi gi koigi ga ni political training pami
political training ko political training pa me politics ta hen yawning e ba moise politics hen yawning executive ta yawning e ba moise they want saidi larik tamba mayam ko larik tamba mayam am yarak panina politics ta yam yawning e politics ta yawning abanina kari dawre executive ta yawning abanina executive ta yaw ba yana bagi moise id training pa me ko they want political training pa me aduna training pa me ne ngasai gi viceroy le ne ko viceroy ki makha da kana legi both executive judiciary le dana ko legislative legi ko legislative council le gre executive council le tra executive council ko sidesta legislative council di karam kanda indian je chang ba yagi karam kanda yagi si mamang da yung common na si mamang da ngasai aina hai ge sidesta kasaka indian yana to sidesta ko sidesta non official indian chang ba han gidra karam kanda no council of india act 1861 da chang ba han gi bedo chahi after 60 years ki matung da executive ta mu yare executive council da si je 1861 da han gram ni ko 1861 da indian jangan ba han gram ni indian je sida jangan ba han gram ni legislature da executive council da di kari huji khak tane anda kano 1909 da kaktane sida indian hapchale ko indian viceroy gi dani ko kaino da yaudri ngasai gi province da di haptri ko province da su sigi di legislative ki oina di province da su yaugre ko ngasai ni yaugre ba province both province da ne ba province ki legislative ka executive ka animak ta indian hapkham ne kaino gi di koigi legislative ta gadi executive ki di viceroy da handa ka tang happy ko viceroy da ado kamaina adi kamaina hap ke haibu su mami ngamso palami ko ya ba hapdo first se kana tare haragadi satyendra prasad sinha Satyendra Prasad Sinha sisewain happy yung viceroy da pe kana katang da yaudre indian hap ta bisi kana katang da yaudre provincial executive council da katang yaudre adu dum ningsing ko adagi mo kadore yung sidai khwai ha boina ngasai majority phangi de na sida kari to majority in both british na oidana british na dum heli dana sida di non official member me ama mapchan dara ga su center both center province ta kanona heli dana adi british na dum heli dana adubu majority province ta yan hana council of india da province ta indian machan yan hana majority over the sidani indian machan yan hana majority over province ta ni ko not in kano viceroy gi adi not in kano da ya the center da ya hande province ta katang ya halle kyan dai ko province ta katang ya halle aduga executive so option gare vice kano gi da legislature da aduga divide and rule so separate electorate piraga divide and rule so option gare ko separate electorate piraga divide and rule option gare aduga democratic tools sai ding sai gi democratic tools ngasai maman so indirect election to hon gare dana ko indirect election to hon gare dagi kano ngasai gi budget session da hon me han gare question hang me han gare dana sidadi amu ka dawe mamang gi dani ko yan gare da ado sidadi question hang me halle supplementary question hang bazu ya halle resolution lobo da su mo ya halle ko vote ba ya halle ba khang resolution da sai di kai no sidai da
ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯃꯅꯤ ꯋꯥꯔꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ 1914ꯗꯒꯤꯅ 1918 ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯥꯜ ꯒꯪꯒꯥꯙꯔ ꯇꯤꯂꯛꯅꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯁꯦꯟꯅꯦ ꯀꯣ ꯇꯤꯂꯛꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯁꯦꯟꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯁꯦꯟꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯝ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯣꯝ ꯔꯨꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯍꯣꯝ ꯔꯨꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 1916ꯗ ꯀꯣ ꯇꯤꯂꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯁꯦꯟꯒꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯤꯂꯛꯀ ꯑꯦꯅꯤꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯣꯔꯤ ꯇꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯋꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯋꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯟꯇꯥꯒꯨ ꯀꯧꯋꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯣꯟꯇꯥꯒꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯃꯣꯟꯇꯥꯒꯨꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯂꯧꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯅꯤꯅꯀꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯂꯥꯛꯑꯗꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯟꯇꯥꯒꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ 1917ꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯁꯨꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯔꯅꯤꯀꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯏꯚꯦꯟꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯊꯪ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯁꯥ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯖꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯖꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯅꯤꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯥꯏꯔꯀꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ
ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯗꯧꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯗꯧꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯨ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗꯣ ꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ट्रांसफर सब्जेक्ट को ट्रांसफर सब्जेक्ट से इंडियन मिनिस्टर है कहीं इंडियन मिनिस्टर कांगूना साबनेबको अदुगा कनोदना करीदबा है रिजर्व सब्जेक्ट तना कदबा गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना साबने गवर्नर ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने रिजर्व सब्जेक्ट तौदने अदु important ओइबदी कनान हेलमदो माले सिने हेन important ओरमदने कइने गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे all are british ने ज्ञान तारे को अदुना रिजर्व सब्जेक्ट दी हुजिक खुदा की ओइबा डिफेंस की ओइबा रेवेन्यू की को अदुगुमसे मोइना लोइन पाइने रिजर्व मोर important सब्जेक्ट सिंग मोइना लोइन पाइने अदुगा ट्रांसफर सब्जेक्ट सिना कोई मरु ओइदबा कोई सब्जेक्ट सिंग से मरु लेस important ओइबा सब्जेक्ट सिंग पाइदोइनी अदुगा important इंडियन मिनिस्टर ने सिदा हाइसे इंडियन मिनिस्टर से करीना सादोइनो इंडियन मिनिस्टर से हाइदि इंडियन मिनिस्टर हाइरक तारगदि कइनो हाइदि मोर इंडियन सिदा मोर इंडियन मचा याम यावदोइने सिदा मोर इंडियन को इंडियंस मसाना साबो ओइदोइने इंडियन मसाना सिदा कदवे हाइदि मोइसे इलेक्शन तौरगा खलक्तोइने को इलेक्शन से सिदगी डायरेक्ट इलेक्शन से सिदगी हौगी ओइदोइने को अदो हाइदि इंडियन मसाना हेन नमना यावे बसदा गदारे को डायरेक्टली इन द प्रोविंस हाइसिदा करिनेबा गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कनो important ओइबा सब्जेक्ट सिंग दो मोइना पाए ट्रांसफर सब्जेक्ट हाइदि important ओइदबा सब्जेक्ट सिंग सिना इंडियन मिनिस्टर जे तसेमैदि कनो ओइदोइने को लेजिस्लेचर कांगु जो ओइदोइने को लॉ मेकिंग कांगु दो अदुदुगा अदुमाइना तोखाइ सेटोकनाग्रेबो को ज्ञान तारनी ना डायरेक्टली से अदुमाइना सेटोकनारकांदा मा निंथौ अनी पामगी टाइप त तौग्रे को अदुगा सिदा कोइगी सिदा यारमद्रे को सिदा अमा हाई कमिश्नर को हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जैसे हाफ किमने हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है से कइनो मासिदा एम्बेसडर को मनिको मासे एम्बेसडर को एम्बेसडर को मनि हाइदि एम्बेसडर हाइदि कइनो मतमदुदा हिस्ट्री दे यंखलु मतमदा इंडियन मचा सिंगसे मयाम अमा अखोइगे थबक सुबन मपानलमदा चटलेबको इंडियन मचा सिंगसे आउटसाइड इंडियन मचा हाइतारेको आउटसाइड इंडियन मचा सिंगसे डिस्क्रिमिनेट याम तौरे मीने उसिपिद्रे अदगी डिस्क्रिमिनेट याम तौबिरे अदुगी डिस्क्रिमिनेट तौबदो फनबगेदमक्ता सिस हापखिबने हाइबदि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जे कायदा लेदिबा इंग्लैंड दा लेदोइने डिस्क्रिमिनेशन दा तौदनबई वारिनिदा हाइदि इंग्लैंड दा डिस्क्रिमिनेशन तौबदो थिंगनबगी वारिनिको सिजे क्राउन ना सेलेक्ट तौने क्राउन ना खनबनेबो क्राउन nominated or crown officially crown appointed tawne crown khanbane high commissioner of India same likewise adagi atopa haidi by sidaisa yan hana central public service commission si lachinga central public
Central Public Service Commission चे लाक्ट्रिङैदा मागी हानगी अगी ngasa nahamki wari da hape amadang lige bako haidi koi ihamada koigi kari father of civil service to kanane na hainagi father of civil service to Cornwallis ne hainagidra Cornwallis ki matamda kadawi Cornwallis ki matamda koina civil service se hena haidi rank ka se kano to hondana koigi phajana laihandana rank ka se ko permanent civil service ka se sida Cornwallis ki matamda lehengi mathakta ya paraga di khangane permanent ohengi civil service father of civil service ne mas ado permanent ohengi degi ranking jisu phajana lehengi ranking kari kra jisu adada phajana lehengi adui matungda akoigi Cornwallis loraba matungda kadoba koigi kayani kanogida koigi 1833 da 1833 da kadawge hara kanda civil service se hapchanaba civil service se kano tawnaba adi hapchanaba try torami madubu fail di oigi dana ko aduga civil service hapchanaba try di torami fail di oigi adudagi fail oigi bedagi kari semki ko season Cornwallis na kano dani ko 1830 kano 1798 tani ko 1793 da sorry 1793 da aduga adui matungda kadoba 1833 da 1833 da try di tore try tawdo yadre fail ore try but fail ko civil service link na baina try tore fail ore adagi kadore 1853 not sorry 1834 da 1834 da Macaulay committee se me ko 5 or man sorry 1835 Macaulay committee na kadore recommended tore adi civil service ki kano open competition ma semo merit based so helu legally degi amase civil service semo civil service ihana na tawgib se kari kari nam tanam matam dano civil service 1854 da first exam tawgre civil service ki ko 1854 da first civil service exam tawgre adugi matungda kadore central public service same na bagi ide wari sana ba hore central public service koigi sigi central public service commission same na bagi namakta kari tawraga di central public service same ya kano tawgani habdi matanda ko kari marang ina sida central public service commission se same na ba ina hire gadi asai mako kido kari lari haiba mayam ama kari same grade na ko lari haiba mayam ama ado lari haiba mayam do kadoba training darkar le haigidra training Indian officials executive to baw yaw ba hore edana ko sigi hierarchy da so koigi more Indian chaur is sito sida more Indian chaur is sigi more Indian chaur is kaino moi training changi haidi executive ta oi ga is training changi dana ko executive oi ba is training changi aduga the Indian officials training chang mana mara mara kanda ngasai Central Public Service Commission same da ba yarak ta ba hai tare ko Central Public Service Commission same da hai ta aduduna kadawga hara kanda sigi journey se Central Public Service Commission da lotion de ni so hujik pawgi hujik ki oina di 18 kya da no 19 da ko Central Public Service Commission Central Public Service Commission na asagi exam se control to ba hore adu exam control to ba hore padagi kadori Indian macha sing hena kano sida di sida ihana sida exam di sida ana to bani first institution sembadi sida ni ko first institution Central Public Service Commission se first institutional recruitment sida oidini ko institution ama sema kanda recruitment torok sida oigidini yani na aduga Central Public Service lere sigi makha tabada kari sigi makha tabada masa amani ga hayrangi ko sigi makha tabada koigi 19
1923 da 1919 ni after 3 years ki matung da Lee Commission na ma semne ko Lee Commission ko Lee Commission duna kadoga hara kanda superior oiba adi yamna phajaba phaba ko superior ba civil servant India da khannaba Lee Commission je semne abidi exam tawre phajana afaba makal gi civil servant semna wi na man ta ko adu duga kadore hujik lairiba full fledged ko fledged Union Public Service Commission UPSC is 1926 da sida sengene 1923 na maram ora kandani ko semen gidise adi Lee Commission na maram ora kandani dumaina magi history je dumaina makhada sa thagi civil service main tor kanda ko yani na ado yani na ko adu sumaina hadi government of India Act 1919 matamda Central Public Service Commission da lakre adu sigi huziki hariba 1793 dagina sigi full UPSC lakpagi journey se si handak pakhada hangbani ko mains ke pakhada adu adagi bicameral provincial legislature bicameral provincial legislature hasine kana bi habili kaino two ko bicameral provincial ni ko ngasai gi hierarchy du su province ta ngata ni ko hierarchy du su province ta ngata ni adagi bicameral du province ta ngata ni sisu ni singo ko kano dadi center dadi hariba matam sida center dadi British masana loi pame na moina rule to bada dum pamjari bako aduduna bicameral provincial legislature se sidesta abula siko province ta khatani ko mana sidesta semi se bicameralism se foreign kaino da se makani kano da 19 mathangi 19 Government of India Act 1935 ta bicameralism se union the same no honora kani hamada state ta hana try tawri ni ko hierarchy su state adi province ta hana try tawri ni ko adi ngasai gi full pirak nambagi mawong du ni ko ado bicameral provincial legislature hai te kaino ha ta han ying se ko bicameral hai the legislative council hai ba ma tongana leirani bicameral to ko aduga legislative assembly hadi koi gida bicameral sam sa hai se lok sabha rajya sabha tobodo khange dana hadi lok sabha rajya sabha ga tobodo adu main to dana koi gi state ta su leidana ko legislative assembly legislative council do hojik sudum leiri dana koi gida upper house lower house ana adu duni ko hadi government gi formation mechanism sida koi gi elected aba man nominated aba advisory aba ma ani thongna khaidok padu hadi governor gi makha da lebina nominated aduga elected oibasina kana koi gi MLA mantri myam leriba legislative assembly na elected oidini adu matam du degi hujiki province ta tawbase hujik koi state ta ka tawrise matam du gi 1919 da haugrabni legislative assembly se sida kareba elected oiba members na oidini ko se ko elected oiba members sidigi elected member hai se kaino this ngasai ge di nominated ngata ni ko ngasai ge di nominated hai di kaino university gi kaino chief na karina nominate to ba ngata ni ko sidaida bicameral provincial legislature la ko degi di elected members la ko degi di han na ko direct election se to ho direct election ni kaino voter yaroga vote thada bagi koi gi kaino ga so franchise fazana leiraga hidi voter gi group ka to leiraga voter group ai se matam da tax piba adugumba tax piba mai property sound leiba amazing do adu da na vote thada yan ko pi gam te halamde adu maina tax fazana piba khotpa adugumba voter myam jing do franchise ti small franchise ti oiba ko small franchise abadi vote thada ba ya ba mi masing gi chang di am pi eba but to da bu direct election je sidigi hodokhi ko elected members oi
sigi kano legislative assembly de yaw dise ko aduga ngasai gi transfer subject ngasai gi important oidaba subject transfer subject to sidai do ina thajale transfer subject ko aduni ko sidai sigi elected members ni ngasai khoina kari ngasai khoina kari to sidai Indian minister na ngasai hai gi Indian minister je season ko transfer sigi kano legislative assembly da lak to Indian minister kangu do ni ko sa Indian minister ai ngasai Indian minister hai do season ko moi je direct elected to bane adugi legislative legislative council sigi legislative council je di ngasai gi kari reserve subject yauba kari governor na lusingba kangu do governor na lusingba kangu adu do yaudene moina reserve ai moidi nominated nga tani dana nominated nga tani moina reserve subject to moina pai de ko reserve subject to moina pai de adune tumaina ai bicameralism je sumaina tawre ko adagi ihan ha moina ngasai budget mamang da puthokre budget se sigi mamang da ni ko kogi in 1861 do mane budget puthoki ba ya ge do sida provincial budget sina sida da puthore separate electorate sigi mamang ko 1919 ge mamang ni 1909 da 1909 da pedogi Sikh kano Muslim gi electorate half ki sidana mo Sikh ki Indian Christian gi European Anglo Indians ki separate electorate se hapsale si divide ngasai gi aina ha divide and rule du gi yam sawam kano pot am su oidini ko si mana provincial budget province ki ngata yam oibani direct ki ju province ni ko adagi bicameral ju province ni budget su province ni ko mana hayeng government of India Act 1935 se mung tawsara age adu sigidi sidalo shalage pumje theng tokre 110 tare thank you